Hello, muraho, amakuru. Today I'm with Devot, she's my colleague. You have seen her before. And today we are here to tell you about 100 questions in Kinyarwanda. If you have done level 1, you know all these questions, I know. If you didn't do level 1, it's fine. You can try your best and see how much you can understand. I'm Denise, your Kinyarwanda teacher. Welcome back to my channel. Let's start. Muraho. Muraho neza. Amakuru Ni meza. Ayawe. nanje ni meza. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Bitese. Ni byiza. Wowe. Nanje ni byiza. Murakomeye. Yego turakomeye. Mu rugo baraho. Baraho. Ni amahoro. Yego ni amahoro. Umeze ute? Ndaho. Mumeze mute? Tumeze neza. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Murakoze. Namwe. Umunsi mwiza. Namwe. Umugoroba mwiza. Namwe. Muramuke. Muramuke. Murabeho. Murabeho. Mwirirwe. Mwirirwe. Ijoro ryiza. Namwe. Naho ubutaha. Yego naho ubutaha. Witwa nde? Nitwa Devot. Nishimiye kukumenya. Nanjye nishimiye kukumenya. Uturuka he? Nturuka mu Bufaransa. Ufite akazi? Oya simfite akazi. Ukora he? Nkora muri RGB. Ukora iki? Ndi umucungamutungo. Ufite umugabo? Yego mfite umugabo. Ufite abana? Yego mfite abana. Utuye he? Ntuye i Remera. Ugiye he? Ngiye Kimironko ku isoko. Urashaka kujya he muri wikendi? Muri weekend ndashaka kujya mu mujyi. Uvuye he? Mvuye ku kazi. Utwara imodoka? Oya sintwara imodoka. Ku bitaro bya Kibagabaga urahazi? Yego ndahazi ni hafi. Urarwaye? Oya sindwaye. Urananiwe? Yego ndananiwe. Uvuga Icyongereza? Mvuga Icyongereza gike. Urasigara hehe? Ndasigara kuri banke. Wamfasha? Yego nta kibazo. Nta kibazo? Nta kibazo. Uvuga Ikinyarwanda? Yego mvuga Ikinyarwanda. Urabizi? Oya simbizi. Urabyumva? Yego ndabyumva. Tugende? Yego tugende. Ni iburyo? Oya ni ibumoso. Oh, ni ibumoso? Yego ni ibumoso. Ni hafi? Oya ni kure. Oh, ni kure? Yego ni kure. Hangana iki kuhagera? Ni iminota 30. Ni hariya? Yego ni hariya. Ni hano? Oya ni hariya. Mu rugo ni he? Mu rugo ni Nyamirambo. Nomero ya telefone yawe ni kangahe? Nomero ya telefone yanjye
ni 07 88 35 99 87. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 15. Numero y'umuhanda wanyu ni kangahe? Nimero y'umuhanda wacu ni KK 345. Kugera mu mujyi nangahe? Kugera mu mujyi ni 7800. Nangahe kugera ku kibuga cy'indege? Kugera ku kibuga cy'indege ni 6000. Uyu munsi ni kuwa kangahe? Uyu munsi ni kuwa mbere. Wiga Ikinyarwanda kuwa kangahe? Niga Ikinyarwanda kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu. Tuzabonana kuwa kangahe? Tuzabonana ku cyumweru. Ujya ku kazi kuwa kangahe? Njya ku kazi buri munsi. Tuzabonana mu cyumweru gitaha? Oya, sifite umwanya icyumweru gitaha. Ufite akazi muri wikendi? Oya, sifite akazi muri wikendi. Tuzabonana kuwa mbere? Oya, tuzabonana kuwa kabiri. Ujya ku kazi mu gitondo? Oya, njya ku kazi nyuma ya saa sita. Urajya muri resitora nimugoroba? Oya, ndajya muri resitora saa 8. Turabonana sangahe? Turabonana saa 4 z'ijoro. Ejo tuzabonana sangahe? Ejo tuzabonana saa 1 z'umugoroba. Ubu ni sangahe? Ubu ni saa 7:15. Ufite akazi saa 2 z'igitondo? Oya, simfite akazi saa 2 z'igitondo. Ufite inama sangahe? Mfite inama uyu munsi saa 12 z'umugoroba. Ufite umwanya sangahe? Mfite umwanya saa 6 z'amanywa. Urashaka kugenda sangahe? Ndashaka kugenda saa 2 z'igitondo. Urashaka kujya muri resitora sangahe? Ndashaka kujya muri resitora saa 7 z'amanywa. Ufata ifunguro rya mu gitondo sangahe? Fata ifunguro rya mu gitondo saa 3. Ufata ifunguro rya saa sita sangahe? Fata ifunguro rya saa 6 saa 7. Ufata ifunguro rya nijoro sangahe? Fata ifunguro rya nijoro saa 2:18. Ubyuka sangahe? Mbyuka saa 12:30 z'igitondo. Ujya ku kazi sangahe? Njya ku kazi saa 3:15. Uryama sangahe? Ndyama saa 4:17 z'ijoro. Ukora iki ku manywa? Ku manywa njya ku kazi. Urashaka kurya iki? Ndashaka kurya ibihaza, ibijumba n'ibitoki. Urashaka kunywa iki? Ndashaka kunywa byeri ishyushye. Ukunda inyama? Oya, sinkunda inyama. Ukunda ibishyimbo? Yego, nkunda ibishyimbo cyane. Ukunda izihe mboga?
nkunda dodo na epinari. Ukunda izihe mbuto? Nkunda amacunga, ibinyomoro n'amatunda. Ukunda ifi? Yego, nkunda ifi. Urya amagi? Oya, sindya amagi. Urya foromaje? Yego, nkunda foromaje. Ukunda kurya muri resitora? Oya, sinkunda kurya muri resitora. Ukunda izihe resitora i Kigali? Nkunda Tea House Nyarutarama, nkunda na Casa Keza Kacyiru. Ukunda kunywa iki mu gitondo? Mu gitondo nkunda kunywa ikawa. Unywa iki ku manywa? Ku manywa nywa inshyushyu. Unywa inzoga? Oya, sinywa inzoga. Unywa amata? Yego, nkunda amata cyane. Urashaka kunywa ikawa? Yego, ndashaka kunywa ikawa. Ukunda icyayi? Yego, nkunda icyayi cy'amata. Ikiro cy'inyama nangahe? Ikiro cy'inyama ni 5,000. Urashaka ibiro bingahe? Ndashaka ibiro 3. Inusu nangahe? Inusu ni 2,500. Thank you so much. Those are questions and answers. This is not a dialogue because we were just giving random answers and random questions. Thank you so much. I hope you get time to practice, and don't forget to subscribe to my channel so that you can get more videos about Kinyarwanda. See you next time. Murabeho. Tuzasubira. Murabeho, murabeho.